Nak jing don ya jing temu ban kener ya kilat a jing sumar shaman laki shnong kitau ke nongkram Youth Development Association NYDA haka arpau tarik unok pra arja arpusau kala yok ban Paidbah ya ke mobile healthcare service haka jing ya lang ke bela penlong ha Youth Cultural Center kam Village Community Hall nongkram. Ya kini ke mobile healthcare service lawan ban Paidbah dau MDC ke nongkram uba lambor malngyang kumukongsan bat ke bela penyok Lyngba ke Chief Minister Special Development Fund CMSDF. Hakadi kesengi nolor UMDC laidon langru dau ba wan lang melim ngap Presiden ke NYDA uba B Lingdo Chairman ke nongkram Darbar Pelun nolor kiwei-kiwei. Haba ajeng kran hakani kesengi uba lambor malnyang ulong bau deu bri uba kudup ya ki pang basitam bat ki beduk basuk bat wat la ka long ka bejenjar ban yo ya kani ka skim ulat tre sitam ban penyo ya ka. Nolor kata ulong ba kwa ban yo I bat Tang Hadien Snem kani ka kali kan Sarang no Henry kadai ban Phuh Lyngba ka Jingshakri jongka syaki badon kam. Masuk ke dalam usain sanction ya kali. But the mga marwe pagkamian at kasne pagkanda nga pagtip si pinay ipalok ako ano di ang nayo ay kari kamumat ay mga pagkamian kanjen dalam masuk ina bangon bakiwan siya mga umsin nayo ay sanction na kita di Snem binatong kami di kari kasupay na bangon mengamlah menjadi visi. Kau serpasi itu, kamu takutkan. Anda kerja itu dia kamsha. Kamu habis itu takut. Ya. Mau hari waktu ini kita kali. Kau kemudian tak sih berkat ribuan. Mereka akan kemudian belum in the service pakai di ketahui kepada mereka kemudian nampak jauh sampai. Yang kuat kepada kap ribuan yang dikari dari Snem, dikari kepada idolat, dikari kepada idol kator. Bangsa yang kap teh kap ribuan patah di Snem kan Sarang kata kamu. Kuat pakai kali. Kandang Phuh dan kami Snem, jadi Phuh juga kamu bakal ada Jingshakri, nampak jadi webat. Lesikane kamu yang mobile healthcare kamu bakal lagi mandi, senang mandi kentut, mandi jaga di badan, bakal yang untuk bakal lagi berai dawai, yang belum kami kerja. Kamu ketika tahu mobile healthcare service. Ibu pun kita ini hari katakan jadi kemudian ini benar. Among beduk, hari Iwan ini beruna. Lalu kali yang siapa yang komti, hajaga berumur yang komti kita berman sama beliau. Menut sampai kali, menhap mensol sampai kali, lalu berman lagi kerja. Atau kalau macam kerku, kali yang hayu komti karena ada wai berkam menjual yang kedua. Kalau macam kerku, jadi kita berkata. Nagaling berjumpa kamla kan berpau. Yang dijingat play ukepang namanta menteri Rampado. Ba usna syashkur. Ikin kaba anak kepat namanta kaitan namanta kahiyan jo. Wakian ai. Pati kita berpimpinan namanta. Dingdan sibun kemudian Snem Hali kapor, bangat top si top di bordet, manay tulun asla tupai. Amdan siyo kubahe, kasong mana asapay. Nanay kadang tang kasong mana asapay, daw mga raklat ikipalok doon ako kapor. Nung ayam yang atendit, bangan ram, bangan yang ta kaya siya bujuan. Ayam yang atendit sa bangan ram dia mo benda dia jengkam yang tahan kumin.
haga jingakran bat uba wan lang melim ngam uloong baga jingdon jang kadika kali kan yarap shibun yaki nong shong snong ban penpoi yaki lat ai jing sumar shadu ki jaka ki ba kham kendong. Te hakaba nongkong asgo baban aingu ublai trai kanrat badi Lyngba ka jinglam ti ke jongu bangela pat ban penulong ye ni ke jing anglut badi jingfu jongi kum kaseng ka bangil anglut adu Snem arja Phuh bad haban nongkong asgo baharu ban ai ke jing kublai ka bakong san shau honorable chief minister shi kanrat ke sangma Lyngba ka jing sungsu ke jongu ya ka jingmut bagi jingtmu ke jongi kum kaseng habedi pat ka jing sedang jongi ya kene ke mobile healthcare service te ya kene ke mobile healthcare service kaba nakilang jing kum kaseng nilala shuaban seng ya kowe ka adra healthcare service kaba dan masenda bat kene ka seng ke jongi harkat ke jingi trelang bat ki kaba nilala ruban ai ke Jingshakri khamtam ka po covid-19 bat Hadien bangi ui bar don bun kene ki kishnong ki mamarchan mapa dang don shibun ke jinglat jingrap habedi bat ki dawai ke desin bubun sin ki juan ban sim dawai chine chano po nokram mangi hani po nokram ngi kham yabun ki ba ki doktor te kumta ngi ui ya kata ke jing ke jongki ke ya kendu na kapor te kumta kum kaseng ni shim ya kani ke senjam banalol kani ke healthcare adrela healthcare service ke bangi tray rangkat bat ki ngin persyang ban le no da kani ke mobile healthcare service ya ka bangin yo ban ne chekishnong ki bamarchan bangin yo ban poi sha kita ke bomla bakin poi mo to reach to the unreached kaba kani ka kali du ke bangisi ka dekat ngila banong baga dekat ka open arm project kaban kedup at kentup ya baro klamda ken bat new sidang yanuru te hakani ka habri bat ki doktor ngidon Lyngba kata ka adrela healthcare service judon ki doktor na po super care bat ki don ru ki sister na po kani ka shop center ni po shnong jongi bat kum juru ngila ban ya trengkat bat ki doktor na po PGC Smith bat kui pat ki badai ki doktor ni po shnong jongi kaba ngicu ladap ban ya kren barki bakin lem ke jing ya terengkat ban ngi kum kaseng na ke benta bangin la shu ban ai ban ai ke Jingshakri ke bacan ai bat ke kampaka habede bat ke ni kali ke bangi layo Lyngba kasi amfon habede bat ke ni ke benta ke jingtmu ke jonggengi ya mentang impat la ban ong haban ya syong perkhat ba ke komiti mar ke jingtmu lese na mangi haban pedu ya ke jinglong available jongki doktor bat ki nos Habatien, Paidbah ki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut ped ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lyngba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya